Zdravo svima i dobrodošli u još jedan tutorial trikova i saveta. Danas pričamo o jutarnjoj nezi lica i koristimo multi-aktiv proizvode. Za početak treba će nam tuferi, jer je prvi korak nege čišćenje lica. Za vas sa suvljom kožom preporučujemo 2 u 1 proizvod mleko plus tonik za skidanje nečistoća koji će nežno očistiti lice. Proces je vrlo jednostavan, samo nanesite malo na tufer i pređite preko celog lica. Ukoliko više volite da koristite micelarne vode, multi-aktiv ima i Natural Snail Skin Care tonik sa filtratom puževe sluzi koji obnavlja i regeneriše kožu. Nakon čišćenja, koža je spremna za pravilnu negu. Moram da napomenem da nekim danima, kada želim dopunsku negu i kada mom licu treba da se dubinski opusti, koristim maske za lice. Također tu je i mini multi-aktiv natural maska, koja je u stvari anti-stres maska koja vraća koži elastičnost i vlažnost. Danas sam se opredelila za veliko pakovanje i naneću ga preko celog lica. Postupak nanošenja ove maske je sljedeći. Nanesete je preko celog lica, sačekate 10 minuta da maska odradi svoju magiju i nakon toga je preporučeno blago utrljavanje u kožu. Razlog tome su sitna zrnca koja ova maska sadrži i koja zapravo imaju ulogu peelinga. Ovu mini maskicu koju nisam danas iskoristila odmah pakujem za poneti. Sljedeće na redu je krema kako bi hidrirali kožu. Multi-aktiv ima u ponudi 4 različite kreme. Prva zelena je hidratantna krema koja sadrži krastavac i zeleni čaj. Sljedeća je hranljiva narandžasta krema, sadrži badem i namenjena je balansu kože. Roze krema je hidratantna krema sa malinom i namenjena je kao i ona maska od prethodnog puta anti-stresu. Posljednja je Snail Skin Care krema kao i tonik također sa pužićem. Za danas sam odabrala kremu sa malinom i nanosim je preko celog lica. Blago utrljajte i kada lice upije kremu, posle 10 minuta možemo napraviti još jedan korak ukoliko volite blagu šminku preko dana, a to je BB krema. Ja sam uzela najsvetliju nijansu. Nanosim je prstima preko celog lica kako bi je rasporedila, a zatim je četkom utrljavam kako bi dobili što prirodniji efekat. To je moja dnevna jutarnja rutina. Koja je vaša i koje vi proizvode koristite za negu? Pišite nam u komentarima, a do sljedećeg puta pozdravljam vas. Zdravo!